Once upon a time, generations ago, we told our lives through story. And these stories have stayed with us ever since. Now, we breathe life back into our stories. To express who we are, we tell them how we want, when we want, and to whomever we want to tell them. But most importantly, we tell our stories to Botswana and the rest of the world. We are the Storytellers. Thodume ke a thudumela gape irile bogologolo tala go bogona le motse o potenyana teng motse o bidiwa Matimpole ko Matimpole go ne go na le monna mogolo a bidiwa Rakena a nna le bana ba gagwe e bonolo le makepe setutu sa mosimane. Dumelang ke nna wa Lemogang mothami modiragatsi wa setshwantsho se se bidiwang go te Makepe Tales. My name is Peter Muchine. Hazel Khailebale. Kenneth Mipi. I'm in the business of telling stories. It hasn't been the most pleasant of experiences in the sense that a lot of people expect me whenever I'm on set to either be the makeup artist or to be the actor, but they never actually expect me to lead. Ke godile thata ke leba kana ke utlwala dipopae ka gore no go sena la le lone television ko lapeng jaanong ke ne ke tshwengwa ke kganya gore ga re lebella our local TVs kana ke re di-platforms di local ga gona that platform e leng gore e covera mainana a Setswana ke bokeletsa ile gore ke inspire ke lone lina le la Makepe e leng gore ke mosimanyana wa studio ke bokela le gore ke a letsa because mo Makepe gape a ke re gona le one ngwao e to reserve ene Setswana language ka gore Makepe dirile ka Setswana ile gape go documenta botshelo ja rona ka gore most of us re golela mo ditoropong jaanong botshelo ja go tenyana teng ja go magaeng ra bolebala hence re hela le gore ngwa ya rona ya nyalla so maina nne le kgenya gore le ke go somarela ngwa ya rona. Ke tsa gore ha re tsa mainane it wasn't only for fun. Re ntse ra tlhabelwa bogologolo tla lebella o itlhela le gore go na le molaetsa o montsi e leng gore wa rutiwa including yone ngwao ya ka o bua and the grooming ya ngwana hela as a whole. So malatsing a re itlhela le gore we spend most of our time le mo social media, not with our parents. So go botlhokwa gore yaanong ra bolele mo di-platformong tse ntseng gore we spend a lot of time mo go tsone re le bana re le bagolo re. Bontsi wa mainane a Setswana bona gona le phologolo e go teng mutla phologolo go tswana e nna ile botlhale tota e nna ga isa tse dingwe hela and then e rile ga ke lebella be ka ra phologolo e yone ka tshwanang le one ga ke tsa botlhale bole e be ke lebella gape ke re gona le nngwe gape phologolo e sa tshabeng sepe e bua tau sa tlhadi so ga ke kopanya tau le mmutla ke dirisa botlhale bole ba mmutla ko di-computereng ke direla Batswana go dira batse ene gape ke sa tshabe di-challenge tsa lefatshe ka tau. It means we need to actually be able to not confine ourselves in Botswana only, but we now competing in the global market. I think it comes at the time that we need to show the world that really who we are and what we are made of. And I think it also gives an opportunity for young filmmakers or upcoming filmmakers to also get their stories be told. I think that it's a brilliant idea because, as I mentioned before, when I was younger, I didn't really have any solid examples to look up to in terms of women or also in terms of just creative media in our country.
So now we have this platform that allows us as creators to actually put our work out there for people to see and also benefit financially as well in comparison to just uploading on our social media for people to actually see our work. So I think that is a brilliant idea that a lot of creatives are going to appreciate. And it's hopefully something that someone who's younger will look at and be like, this is what I want to do as well. So I'm really, really excited about it.